okwehongera omutima gwa Maria. Aye mao Maria omuzaire ataine kamogo, nyawe omusiisa ataine kwesigwa, ningaruka muhati kandi ningumya omu mikono yawe ebiragano bya batisimu yange. Ninyehongera kimu Sitaani n'emitego ye n'ebikorwa bye, kandi ninyehongera nyina Yesu Kristo Ruhanga eyehindwire muntu okwetweka omusaraba gwange n'okumukoratira obwomezi bwange bwona n'okwongera kuba mwesigwa kukiraho. Ninkwekomera omu maiso g'abaikirire boona ab'omu iguru, obe mawe kandi mugora wange. Ddala nyowe ninkwehongera mbege mwiru wawe, nakwongera omubiri gwange n'omutima gwange n'ebinyine byona eby'omutima n'eby'omubiri. Taho n'ebirungi ebirikundugira omu bikorwa byange ebirungi ebi nakozere, ebya hati n'ebindikora. Okole na nyowe n'ebyange nk'oku orikugonza, habw'okwongera ekitiinisa kya Ruhanga omu businge bunu n'omu businge obuliija. Amiina.